Makala a molao le mafapha a mmuso a tswile letsholo ho tshwara melata e senang ditokomane tsa ho ba ka hare ho naha ka tsela e dumelletsweng. Sena se latela matsatsi a mmalwa a tsitsipano Alexandra ka mora hore ditho tsa Dudula Movement di hwante ile ha di hlalosa hore ha di batle melata e senang ditokomane ka hare ho naha. Sena se ile sa baka qwaketsano pakeng tsa a mang a ma-Afrika Borwa le Melata. Letsholo le etetse sebaka sa River Park Alexandra moo ho utlwalang hore botlokotsebe bo tutile haholo. Sibanjunguni namanje mina ngengangenelwa la endlini ngathathola ama TV ngathathola ama radio ngathathola izimali nengakhulu crime la River Park la sihleli kabuhlungu sihleli ngamanyawo ayi1 nje crime la inengi bangangala abantu abahlala emikhukhwini. All know that Alex is also one of our top 30 high crime contributing stations, so it's operations that we are continuing with. You all know that we have got all ukaimola operations that is also continuing, but this is today we are here to also restore and bring the confidence of the people. Baahi mona ba re ba dula ba tshuhile ka mehla le matsatsi. Sepolesa se tshepisitse ho tswela pele ka letsholo la bona matsatsing a mmalwa a tlang.